Hari Raya Maria Sibadia Sisokliamen iangkat ku surga. Refren Mazmur nomor 860 sada. Kerina doni eda ngatakeun saku katuan. O putri-putri raja, bagikan siku katakan, lupakanlah bangsa dengan keluargandu. Kini cilendu erbanca, leket pagi ukur raja man bandu. Ia tuandu, patuhlah man bana. Kerina doni eda ngatakeun saku katuan. I tengah-tengah kalak sini kelengi, lideba putri raja. Arah kemuhan kursi kini rajan, tedis kemberahan make perhiasan emas murni. Kerina doni eda ngatakeun saku katuan. Andi koriah na ukurna, tupung ia bengket kubas istana raja. Kerina doni eda ngatakeun saku katuan. Aleluya nomor 253. Aleluya, aleluya, iangkat Maria ku surga, kerina malaikat Maria ukur. Aleluya, aleluya. Tuhan ka praskam jana ras tendidu. Ogen ibas Injil sibadia nari rikutkan Lukas. Kemuliaan man bandu o Tuhan. Minter kenca si laos Maria ku sadakuta i Judea. I daerah siar deleng-deleng. Ije laos ia ku rumah Sakaria. Jana sanga ia bengket ku rumah ikatakan man Elisabeth menjual-jual. Asum ibegi Elisabeth soga Maria minter kemuit anak sidit ibas bertinna. Elisabeth dem alu kesah sibadia. Maka alu sora megang dina. Kerina diberu kam simbelinna daten pasu-pasu. I pasu-pasu gelah anak si ibu puslu. Isikin aku, maka nande Tuhan rendahi aku. Sebab kencaku bagi sorandu minter kemuit anak silit ibas bertinku alu meriah ukur. Malam tuhu-tuhu atendu, sebab tekam maka kai si beritakan Tuhan menbadu tuhu-tuhu jade. Nina Maria, tendingku muji Tuhan, meriah ukurku perbandi bata penebusku. Sebab engkau ingatlah aku, kawan nak si meteruk. Genduari nari kerina kalak ngatakan, maka aku datang tuah. Sebab di bata si mada kuasa, mencidahkan perbahan nak man baku. Badia gelarna. Icadah kena perkuah Athena, man kalak siar kemalangan, man bana. Incidah kena kuasana alu perbahanan tanah,
Jana ia batina kelah olah sesura-sura kalak si megancak ukurna. Ipetrukna raja-raja siur kuasa. Jana ipegajang kena kalak si meteruk. Kalak si melihe ibu surina alu krina si mahuli. Janah kalak bayak isuruh na lawas ngambe-ngambe. Ingat na padan si enggo ibahan na ras nini-ninita. Janah re ia nampati kalak Israel kawanna. La ia lupa cidahkan perkuah Athena man Abraham. Bagai peman krina kesusuran na seh rasa lalap. Kira-kira 3 bulan dekahna Maria ringan i rumah Elizabeth. Maka muli ia ku rumahna. Kata Tuhan, pujin manbandu oh Kristus. Litbas kita kalak karo pedah maka nina turikanlah maka nandenge maka na nande. Nande bapa turang rasenina ibas waris minggu si sendah si rayakan menda wari raya. Nandeta Maria si badia iangkat ku surga. Maria diangkat ku surga enda me tanda bukti kemenangan kini tekan. Gambar deharana kekelengan ibahan jadi paper wall ibas Android skala dilaki. Maka temanna erdahin sada kantor, mugah kelakapna, ngidah temanna indah, dipuji-pujina, tuhu-tuhu kam skala perbulangan siman usihan. Engkai maka gambar ndeharan dui bahan dui bas Android duena adina situhu nakel, tempas ayona labo menakel situhu nakel. Metunggung icidah-cidahkan. Bagainda nina perbulangan indah. Adi sangana litbas aku masalah di kantor. Lalap ku tatap gambar ndeharaku indah. Tuhu regegeh ajaib. Asal ku tatap benai kerina persoalan. Tuhu malam kalateinu senina lit deharanu si bagainan. Tapi lengan kak kuang kel uga maka bahan si bagai. Maka rahina perbulangan indah adikku tatap saja foto deharangku indah uga pape beratna persoalan mislanalit ertina kaipe adikku bandingkan ras persoalan siniman babanna tep wari. Bapa nandai turang rasenina ibas gereja Katolik nandai ta Maria icibalkan jadi sada siman usihen ibas kini teken si sehkel pentingna ibas perdalanan keselamatan manusia. Maka seh ngasa kubas paksa enda pei nandai ta Maria lalap ngejadi pembahasan kalak entah pembahasan karena si muhuli bagai pe si kurang ulina katakan kalak. Maka cibal istimewa Maria ibas gereja Katolik enda megatikel la iangka salupayo. Janah perbansidai pe rusurkel kalak Katolik enda ituduh nyembah Maria. Memang payo kel kuan singataken ca adila tandai makalah ate kelang tak kenal maka tak sayang.
Maria iangkat ku surga enda nggo tuhu-tuhu dekah jadi sada kini teken si penting ibas kegeluhan kalak Katolik. Janah kini teken enda dungna iangkat ibahan jadi dogma bas tahun 1950 Paus Pius ke-10 rebahan jadi dogma. Buku pengajaran ibas dogma enda mekap maka Maria nandaita Maria si lid ibas bertin la ngenanami dosa ia iangkat kula bagai pertendinna kubas kemuliaan surga. Berita si meriah bas wari raya si muhuli enda rebelas karena kaikin sini lakoken Maria kenca ia kena berita si muhuli bas malaikat Gabriel dai maka karena muhuli kulana kenca sidei lawas ia ndahi seninana Elizabeth si Elizabeth enda pisang anaka muhuli kulana ibas umurna singgo metua sining kalak lanai bo mungkin ertuah. Ibas perjumpaan na enda i perkuankan Elizabeth ia salun cidahkan maka itandaina dengan ia kuina kaikin tegun Maria tegun naduana dengan tegun anak sibas bertina ibas dahin keselamatan di bata. Janah ialawi Maria kape Elizabeth selalu ngendaikan puji-pujin. Janah puji-pujin enda me sini eteh kita selalu gelar ndenden Maria. Kidung Maria entah pe magnificat. Duana diberu si badia enda coba mencidahkan nurikan sejarah karena di bata singgit negu-negu kala Israel di bata si erngena ate nangdangi Israel sehingga milih Israel jadi bangsa kekelengan. Den pujin Maria enda pe ningetkan mulihi nurikan mulihi den pujin sini pernah iendaikan Hana ibas padan sindekah mekap nande Nabi Samuel. Berita si meriah ibas wari raya si menghuli enda wari raya Santa Perawan Maria nangkih ku surga enda ningetken kita maka pernangkih Maria ku surga enda harus si antusi bas kawitan naras kerina kini teken kalak Katolik nangdangi Yesus bagai pe Maria. Maria kap ngenca si ibas bertin nandaina la kena dosa asal. Maka Maria sebagai ngencabanci nubuhkan Kristus si tuhu-tuhu manusia dengan tuhu-tuhu di bata. Enda meisina dogma Maria ibas bertin la kena dosa asal. Perbaan tegun Maria ibas sejarah keselamatan ia la kena racun entah pe akibat dosa eda mekap kematein janah dagingna pela macik. Maria kap kalak si pemenakel
si ngalaukan keselamatan si dem, si engkau i menangkan anakna Yesus guna kerina manusia. Redandankan si dei, maka ia kui gereja dengan ia lamina pe Maria enda tanda keselamatan si engkau i janjikan man manusia. Janar kitaikan Maria maka te kita keselamatan enda pasti terjadi. Turang rasenina kekelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Lakon baswari si sendah bagai pe berita si meriah singgoi begikan kita ibas wari raya enda cuban cidahkan si pentingkel ai mekap kini teken Maria. Kini teken Maria rebahan ca ia ngasup nandai dengan ngakukan perbahanan di bata ibas perdalinan sejarah bangsana. Jana bagai pe ibas kegeluhan Maria jine. Maria nalangi pusuh kempak di bata dengan enda rebahansa di bata banci erdahin rekitaikan ia gelahna keselamatan seh kempak kerina jelma. Jadi Maria enda model simbol gereja si nalangi pusuh pratenna dengan tek tuhu-tuhu nang dangi di bata. Gereja si erkini teken dengan nalangi pusuhna bali ras Maria enda jadi ingan di bata ndahikan ncidahkan keselamatan guna kerinana. Erdandankan siye di bata jinai masti kensa maka ibas gereja pasti terjadi keselamatan. Keselamatan enda di bata jinai sindahi kenca sirbahanca. Maka berambara kita pekrina min bagi nandaita Maria buka pusuh pratenta dengan git kita ras-ras redahin kerjasama ibas lakon keselamatan di bata ibas drama keselamatan di bata. Maka tupung si tatap nandeta Maria entah patungna bagai pe gambarna sidat gegeh guna nalangi pusuh pratenta dengan si pediat di bata redahin ibas pusuh pratenta ibas geluhta guna dalankan keselamatan. Natap gambar entah pai patung Maria rebahansa kini tekenta regiah-giah dengan tambah gegeh kini teken. Maka ertoto i lebih-lebih nandaita Maria mereka man kita gegeh simbaru gelahna kai pai persoalan silit ibas kita enda yobah jadi gegeh simawa kita kubas kemenangan. Di bata Bapa si mada kuasa masu-masu kam krina Bapa ras anak ras kesah si badia. Amin. Manusia, segala
Maria